umwana yarwaye, mbese mwaburaye. Akenshi muri twe dushaka kureba ibintu tukavuga ariko mana kuki wabyemeye, kuki wabyemeye. Itabyemera, ishaka kuzamura wowe, ishaka kuzamura uriya. Abazaga ijambo rimwe, wakoze kuza urarara urasubirayo, uti ko ndarara. Akinjira mu gisenge cye ati ndagushima mwami Yesu, nabonye n'abashitsi. None Yesu, abashitsi banje bararya ku manywa, bararya muri batanu, bararya. Mukanya umwuka w'Imana uhamagaraga abantu mu tawuni Kabare ngo Rabani, Eric, kanaka, weho fata isukari n'imigati n'amata ujane kwa mukecuru. Weho urajana ikiro 3 z'inyama n'isuka n'icyo kuzirisha. Wowe urajana gahunga. Mukanya ukabona abantu bari gutubikana ngo mukekuru ngo tubabarire, ngo twatinze, ngo Imana yatubwiye ngo tuzane ariko twatinze tubabarire. Bana banje ndabababariye. Ibyo kurya bagashira mu nzu, abantu bakarya. Washikira kawaini, namubwira nti murakoze. Ngo kuki tinjewe mumpa amazi, ngo umugabo anywa amazi, ngo nta mugabo anywa amazi, henda shikira unwaho karoroshe. Namubwira nti ngubwire, wayini yonzi yonywaga, nyinywaga ngeze mu rusengero aho pastor ari, naho ahandi ntaho nywaga wayini. Niba umupastor ari hano nayimbe, abuze uko agira. Haleluya, haleluya. Amazina ni Nsaba Steven. Sindavuga byinshi, ahubwo ndavuga ko Yesu yangiriye imbabazi. Nanje mubaja mu ijuru nariyandikishije. Haleluya. Ndashaka gukizwa no kuguma gukizwa. Icyubahiro kibi cy'Imana. Uyu munsi wa none kantangire nshimira Archdeacon n'ubuyobozi, abemeye ko nanjye mboneka mu bandi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nagize umugisha rero muri iki gitondo wo kuboneka hano, nenda shima Imana. Bampaye isomo ryo tugiye kuganiraho. Isomo ryo nasanze ari isomo twifuza, ariko ryifuza imbaraga z'Imana kugira ngo turisobanukirwe. Uko baryanditse kaba ariko ndisoma, the role of a Christian towards integrity. Inshingano nanga umumaro w'umukristo mu budahemuka nanga mu kuba inyangamugayo. Kudahemuka nanga kuba inyangamugayo. Iri jambo kudahemuka nangwa kuba inyangamugayo kurisobanukirwa ntibyoroshe, ariko umwanya namaze mbitekereza nasanze ko umuntu iyo atangiye urugendo rw'inyangamugayo, it's a training, ni ukwimenyereza kugira ngo ubinyangamugayo. Wiherereye ukireba ugatekereza, umenya icyo uri cyo, atari ukuri n'abandi. Ariko iyo uri n'abandi, hari igihe abantu bakujana ukagenda ikivange. None sinimbigira ntya kandi na pastor ahari karagira ngo ndamugomeye. Oya, urinde wiherereye, urinde uri mu bandi. Maze Bibiliya irashaka ko tubabo turi bo, turi n'abandi, nangwa se turi twenyine. Yesu ashimwe cyane. Ubunyangamugayo cyerekana hariho abantu bagayitse kera, hariho n'abandi bahemutse. None weho uri mu ruhe ruhande? Hari ubwo wigeze guhemuka?
hari ubwo wigeze kugenda ikivange, ubwo babivuze ndapfa kugenda ntibajije imbere y'Imana yiravuga iki, ishaka ko mba nte imbere yayo. Ndi kuyasoma nibukijwe ko tugomba gusoma aya magambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya mbere. Ndasomaho amagambo make kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Abazanye Bibiliya zanyu, Daniyeli igice cya mbere. Daniyeli igice cya mbere tugiye gusoma imirongo mike ibanza. Daniyeli igice cya mbere. Kadusome kubahabonye. Mu mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadineza umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana mugabuza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'abantu hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashipanezi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, babahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakarudaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igabiro ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina, Daniyeli amwita Belteshaza, na Hananiya amwita Sadraka, na Misaheli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abedenego. Maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Nicyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshize mu kaga gatera umwami kunshi igihanga. Nuko Daniyeli ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishimbo abari byo turya n'amazi yo kunywa. Uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami. Uko uzabibona abari kuzagenza abagaragu bawe. Yesu ashimwe cyane. Daniyeli na bagenzi be bamaze kubafata kubavana i Yerusalemu babajanye i Babuloni, bashimye ko aba basore ubwo babavanye mu bandi bagasanga ari abahanga, bakaba bafite ubwenge, bakaba bafite uburanga, bagomba kugira uko babafata ngo babahindure, babavanemo
umwuka, babavanemo kamere, babavanemo imihango ya kiyudaya, babashire mu mihango y'i Babuloni. Ijambo nabonye rikomeye ririmo n'umurongo wa 8. Nubwo babikoze, kuko barabikoze, babashira uruhande, barabigisha, babibagiza iwabo, babibagiza, bashaka ngo bibagirwe ururimi rwabo, bibagirwe imigenzo y'iwabo, bibagirwe uko iwabo wifata. Ngo ariko Daniyeli ku murongo wa 8, Daniyeli ahitamo amaramaza kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami. Haleluya. Weho ni igiki cyakwanduje? Hari ahantu tugera ukavuga uti none si aka kanyama nari maze iminsi ndakabona, none ubwo nkabonye nanje karambona. Hari umunsi umwe najanye umucyara wa Bishop Charity Kampala n'abana be, tugeze ahitwa Kiwature. Hari umugabo wari uriyo, yari yarigeze gupfirwa umwana wagwa mu Amerika. Abo bana ba Bishop bafasha uwo murambo, kuko nta wundi yarari nawe. Umurambo barawutegura bashyira mu sanduku, bajana ku Gisayi, barawohereza. None uwo mugabo babonye ati muzanyuri wanje nibura dusangire. Turahageze, aranezerwa, badutekera ibyo kurya byinshi. Nuko kurya kuraba, nagiye kubona mbone azanye wine. Ndayita wine, wino niba ari wine. Ayizanye, bafite uducupa tungana hafi n'agatoki, kagumara gushiramo, uranywa arakongera aritorora. Ageza hondi ati washikira kawayini. Namubwira nti murakoze. Ngo kuki? Tinjewe mumpa amazi. Ngumugabo anywa amazi? Ngo nta mugabo anywa amazi, henda shikira unyweho karoroshe. Namubwira nti ngubwire, wayini yonzi yonywaga, nyinywaga ngeze mu rusengero aho pastor ari, naho ahandi ntaho nywaga wayini. Niba umupastor ari hano nayimbe. Abuze uko agira ati none ikindi wanywa ni nk'iki mbe? Ndimpa fanta. Araseka yenda kugwiriya. Fanta ku mugabo, fanta. Nduretse kirenze nicyo. Ndi mu kwiga kuvuga imodoka, barambwiye ngo nunywa we kuvuga imodoka. Ngo uransinze. Nti none mpa icupa ry'amazi rero. Haleluya. Nta bintu wiyandurishije. Umva, kubinyangamugayo ni mu magambo, ni mu bikorwa, ni mu migendere, ni mu mivugire. Bakubona uhagaze bakabibona, ugahemuka kubw'imyenda. Iwacu hari mutawuni perutse gusohoka, ndi kuvuga ipiki, nyura ku Standard ku shuri ririya. Mbona umwana w'umukobwa avuye mu shuri, yambaye uniform, ari kubashaguriza, ahetsa agakapu, ageze hariya ku cyapa, hariho icyapa uruhande. Arahagarara, ashumurura ipesa, iyi skati y'inyumiragwa ayishira mu gikapu. Ubwo mbanya iskati yabonetse ntari y'ishuri, yigendera nk'abandi, asimbukira ku bodaboda aragenda. Weho wiyandurishije ibiki? Urinde uri wenyine, urinde uri n'abandi. Daniyeli yahisemo kutiyandurisha. Babashize mu mwanya, barabigishije, babashiriyeho amasomo yo guhindura imitekerereze yabo, ariko Daniyeli yanze guhinduka, aguma ari umwisirayeli. Yesu ashimwe cyane. Yanze guhinduka, aguma ari umwisirayeli. Yanze kwiyandurisha ibyo kurya. Imana ishimwe, aha hari urubyiruko rwinshi. Mwe kuba nk'abantu b'iki gihe, igihe kiri kugera, twaje mu bukwe,
ukabona umuntu w'icyubahiro agukojeje isoni kuza afite isahani iriho ibyo kurya biri kumeneka nk'utarigeze kurya iwabo. ko ngiye ko kumutambaye ku nyama. Mayi, Imana itugirira imbabazi. Abana banye nabo narabibabwiye, ndi gukora sinabimenya yuko nibari abantu, nibari Satani yangambiriye yuko njewe ntagomba kurya inyama y'inkoko. Umutetsi jaranyima ku nyama y'inkoko, sinabimenya. Nje nkaza ngashiraho isahani, yaje gushiraho akanshiraho ijosi, nagaruka akanshiraho izosi, nejo nagaruka akanshiraho ijosi. Iminsi irahinduriza. Rimwe nagiye kubona mbone bambaye ijosi, ubu sinzi amaso arakingutse, ndarya ndagenda, ntaho nyomberaga ibyo kurya. Nagiye kugaruka ampa ijosi. Arya amajosi ya hano ninjye uzayamara. Ngarutse inshuro ya gatatu ampaye ijosi, ndamubwira nti uyu munsi ntondarya inkoko. Ngo kuki? Ngo agakoko ni keza. Ntoya sebo, nk'inkoko ndibijosi bya hano ninjye uzabimara. Noneho bibaye nawe ukirye, nje uyu munsi ntonzongera kurya inkoko hano. Inkoko zo kunshumuza ndaziretse. Ariko mbabwire, hanyuma y'iminsi Imana iraza iki kiganza iragihindura, inshiramo korora inkoko. Iyo noroye inkoko, mwese uko muri hano nazibagaburira mukazirya zigasigara ku sahani. Mwe gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Ibyo kurya urabirya kakanya, wasohoka ukabishira hariya. Baca umugani ngo uwirihiriza ubusa nurarakoze iki? Ahaze. Haleluya. Daniel arabyanga. Yaragendaga ati nubwo mwamvanye iwacu mu Isirayeli, nubwo ndi Babuloni ndi umwisirayeli, nubwo mumpaye ibindi umwisirayeli, nubwo munshiza handi umwisirayeli, nubwo munyigishije ururimi rw'uwanyu ariko ndi umwisirayeli. Wewe urinde iyo uri n'abandi. Abana bato muri kumara kurenga rurarugano, ururimi rugahinduka, uruganda rukaba uruganda, ibintu bigahinduka, imyambarire igahinduka yuko muvuye iwanyu. Muri bande? Muri mwenyine? Muri bande? Mugeze hanze. Danieli bashakaga kumuvanamo ikimuranga, to lose his identity. Muzi indangamuntu? Hari abafite indangamuntu hano bavuze ngo benda kuduha n'inca kandi. Ariko indangamuntu iriho ibigufashaho byose. Ni indangamuntu nibikuranga. Witwa amazina yawe arahari, igitsina cyawe kirahari, yewe ubundi batubaza n'ubwoko, ibyo bintu byose. Daniel bashatse kubimwaka, bamwaka iby'inyuma, ariko ibyari byarageze muri we birahaguma. Haleluya. Hari ababyeyi basiga abana mu mago ku cyumweru bakaza ngo sigara uranderera uyu mwana wagiye gusenga. Uyu mwana musige mu rugo, umusige mu rugo. Umunsi washatse ngaje ku kanisa, uzagenda wenyine azasigara. Ijambo rikuvuga ngo menyereza umwana inzira azanyuramo akiri he? Akiri muto, namara gukura azayikomeza. Daniel ndumva ko yari yarabonye izina no ku kanisa yiwabo. Nubwo Daniel bashatse kumwaka indangagaciro ze, Daniel yakomeje ari umwisirayeli mu mutima. Yaravuze ati nyemerera mutware, nyemerera. Njewe ku murongo wa 10, ku murongo wa 8, maze Daniel agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga. Nicyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Aramubwira ati njewe munyihera ibishimbo
munyihere ku bishimbo ngerekeho amazi. Impamvu ntabwo nshaka gucumura ku Uwiteka Imana yanjye. Ariko si muntu w'Imana wayicumura hutu utayifite. Icyo niyo kibazo. Ntaho wari wayimenya ntuyifite, none reka genda ucumure. Ariko wamaze kumenya agaciro mu Mana, ukamenya aho yakuvanye, ukamenya ibyo yagukoreye, ukamenya intambara yagucishijemo, ukamenya ko yakugaburiye byakomeye, ukamenya ko yagushiraho ikiganza ukambuka byanze, ntaho uzayihemukira. Njyewe yaba nzi kuririmba mba mbaririmbiye indirimbo iri kuvuga ngo yitwa Ntihemuka. Yitwa Ntihemuka. Ndumva iryo jambo muryumvise. Imana ni ntihemuka, ahubwo ni twebwe abahemuka. Ariko yo ntigira ite? Ntihemuka. Ntiyahemukiye Daniyeli, nawe ntizaguhemukira. Bamwe muri kugera mu ntambara zamara kuboneka ngo none si Imana tukayishira mu nzego, hari icyo yakora, hari icyo itashobora. Ariko Imana yanje ntihemuka. Haleluya. Ibindi nzabivuga duhuye. Tugomba kumenya ngo muri iyi si hari abantu tujana nabo basa n'abatari mu rugendo turi kumwe. Abinjira ibasi bose taho bagera iyi basi zarangiriza kugenda. Hari abo kuguca intege, hari abo kukureba bakakwita amazina, hari abashaka kugukoresha ibyo bishakira. Ariko wowe, muri wowe harimo iki cyakurengera? Daniyeli yari yaramenye Imana. Iyo duhagaze ku bunyangamugayo, hari ibyo tuvuga, hari ibyo tutavuga. Haleluya. Mbonye ikintu cyo kunsitaza mu magambo ndaceceka. Mbonye ikintu cyo kunsitaza mu myambarire ndakireka. Haleluya. Simbizi wowe muri urugendo. Tugomba kumenya uwo dukorera ninde, uwaduhamagaye ninde, ndetse nicyo bita destiny tuzarangiriza he. Hari abantu bashaka kuja mu ijuru ariko bagasabira byose. Oya, ntaho bizajayo. Mu rugendo uzaruha, mu rugendo uzategana, mu rugendo uzarambirwa, kuko wasabiriye byose. Fata icyo gufata ukurikire Yesu. Daniyeli yari yarabibonye. Mugaragu w'Imana Pawulo hari amagambo yanditse, ariko ntaraja kuri Pawulo. Daniyeli amaze guhagarara neza, nibutsa amagambo yo muri Esteri igice cya 6 umurongo wa 13. Hamani ahagurukiye Moridekayi agiriye Abisirayeli shari, ashaka ko Moridekayi bamumanika ku giti. Umva iryo shari we. Hari abantu bamaze gutegura ibiti ibyo kubamanikaho, ntaho bazabisongora nk'ibya Moridekayi na Hamani, ahubwo abantu bafite ibiti by'uburozi, bafite ibiti by'ishari, bafite ibiti by'urwango, bafite ibiti. Arakureba ngo nakari ngo kagiye kwiga ngo ntukazagarukayo. Halo, iwanyu barahari? Ba Hamani bariyo? Muzabantahirize. Ba Hamani ibihe byabo birashize. Umuntu agaterana n'abandi kuva mwaje kwa kangahe? Ni kwa 4. Kwa 4, kwa 3. Mwaje kwa 3. Hamani aze kwa 3, ariho kwa 4, ariho kwa 5, ariho kwa 6, ariho ku cyumweru, kuwa mbere na wafata ibikapu ari gutaha. Uvuye he Hamani? Nanje mvuye mu giterane. Icyamuzanye mu giterane nugukeba masikati y'abandi, nugukeba impare z'abandi, nukujana ubuhuzi, nugufata mu mavuta y'abandi. Umwami Imana gusange. None se ko tuja mu giterane twese turi gushaka Imana, wasiga igikapu gasanga barakwibye, ukibye ninde? Hari abandi baje hano taho mbizi naba hari uwo wibye.
reka nta nibyo bambwiye, ariko ibintu byawe bifate neza kuko bahamani barahari. Nuko ngo maze mukahamani aramubwira ati niba utangiye gucogorera imbere y'uwo Mwisirayeli, y'uwo Muyuda, tuzamushobora. Haleluya! ubwo utangiye kumucogorora imbere, washiraho imitego igahinduka, ukamugaburira ntapfe, ukamuroga akabitambuka, ugataba imyenda y'akagenda, ntaho uzamushobora. Ndashaka kuba Morodekayi muri iyi minsi, ni icyifuzo cyanje. Nanjye ndashaka banyita izina, nibashaka Morodekayi wacu bansangeyo. Haleluya! niba mushaka mukanitsa bagusangeyo. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 naho kuva kuwa mbere aravuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe. Abiki gihe bameze bate? Abiki gihe bameze bate? Bavuga kwera kw'Imana ariko bagahakana imbaraga zako, barahimbaza ariko mu mutima ntabirimo. Niyo mpamvu nagiye gusanga, jewe narabibonye, nagiye gusanga mu kanisa yacu abaririmbyi turahari, ba Church Wardens turahari, ba Mothers Union barahari, ba Fathers Union barahari, ariko bakavuga ngo nta mirimo. Ugasanga mu kanisa pastori ni usomye igice, pastori ni ugiye gukubura. Navuze ntimbaye mu pastori, mukaga kuza gukubura ikanisa no kuja kuyora ibitaka byo hanze gashira mu ntebe, kandi ngatera indirimbo nkavuga ngo mwicare. None kuri umunyarubyiruko ntugire icyo ukora mu kanisa, ntugire icyo ukorera Imana, unaniwe kuririmba, unaniwe gukubura, unaniwe gutegura, unaniwe kwakira abashitsi, hanyuma muteraniro Imana nanje impindura umukozi wayo. Imana si yaranze, yanze ryari ko yashatse abakozi bakabura, wakwitanga. Abapastori bari kuza akicara, muzagenzure. Ibimbabaza nibyo ndababwira kuko ntibingwa neza. Yakwicara n'imyenda y'umweru, yahaguruka ukagira ngo yahoze yicaye mu bitaka. Nta mubibona mu kanisa zanyu. Ubwo ufasha agatambara pe, ugasimura intebe ya pastori yonyine, izindi ukazireka. Buri cyumweru karaba ngira simuwe. Imana izaguhera umugisha kuri iyo ntebe. Haleluya! Iyi mirimo nukuyiha mu kanisa kwa kinguye si azasanga uruko asimura, avuga ngo urugukora icyaha nasanze urugusimura agatebeke. Mwana wanje Imana iguha umugisha, nduwakiriye si kubi wanyu uzawubona. Ngo mana nanje mpindura umukozi wawe. Ayiwe, imirimo irahari mwaza mugakora, kandi mutabikoze mukiri bato. Wa musore wishimire iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Uzabura kunanirwa kweguka uje gusimura intebe. Danieli yarahagaze mu rugero rwe, kandi ari mu gihugu cy'abanyamahanga, yanga kwiyanduza. Aravuga ati njewe Danieli nibende banshi igihanga, ariko sinzahemukira Imana yanje. Icya kabiri, ushaka kubinyanga mugwayo ugomba kugira umutima wo kwirinda. Hari ibintu ugomba kwirinda. Bibiliya iravuga ngo mwirinde nangwa mucahe, niko Pawulo yanditse. Abica gahunda n'abagenda ukundi mu giterane ni mwiza. Ubungubu abarokore pastor urabona benshi uyu munsi, ariko uzabashake kuwa kabiri barabusiga hano. Nuja mwiguriro urugucuruza, we kugura imyaka kurura mukecuru na cya gikopu gifite ikibuno kigiye hasi. Ndababonaga mana. Bibiliya avuga ngo iminzani idashitse, abakoresha iminzani idashitse bazahanwa. Uri umurokore waje kurenga ugashingamo igitoke,
igikopo cyawe nawe waragihonze hasi ushaka kunguka. Yego urunguka, ariko ni inyungu mbi. uri umunyarubyiruko. Hari umuhungu najanye umwana muto kogosha, umwana bamwogoshera shilingi 1000, ariko umuhungu ko yamwogoshe tavuganye nawe ndangije ngurambe 2000. Tibiki 2000? ngo none ndo namwogoshe. Tiwamwogoshe yari yamwogoshe. Icyo nakoze mvana 2000 muki mu mufuka, neko ntavuganye nawe. Iki gitwe canje kingana gicaba cyogoshe 2000, nakana gato 2000, ariko bamwogoshiraga 1000. Ndamugandiza ijane kuko sinavuganye nawe, ariko uyu mwana kugira ngo utazongera kunsitaza ntaho uzongera kumwogosha. Hariho umubyeyi umukobwa n'umunasi inshuti yanje yirwa mu rwariro rya Gisoro, aravuga mu gitondo, mana ninjira muri rwariro ndagusaba ngo hagira umuntu umpesha umugisha. Ukumva icyo yasabye? Umpesha umugisha. Yirwa arakorera abarwayi, ageze ku manywa ataha nta muntu umubwiye ngo Imana iguhe umugisha. Ataha babaye, ariko mana sinagusabye ngo hagira umuntu umpesha umugisha. Aramanuka aja kugura umunyu mu isoko. Agezeyo mbere ubu bwasaketse, kamwe kaguraga 300 gusa. Atanze 1000, yibwira ngo baramuha kamwe, bamuha 3. Butatu hano mwiguriro bagurisha neza. Afataho kamwe agahereza umukecuru wamugurishije umunyu, ati mukecuru nanjye nkugurishije kuguriye akangaka, we kukagurisha ahubwo kajane mu rugo nawe ukarya. Ngo mwana wanje Imana iguhe umugisha. Haleluya. Abo nabonanye nabo kwa gatanu narababwiye umugisha w'Imana urahari, kandi umugisha uva ku Mana ukaja ku muntu ukagera ku wundi. Ariko rero umuntu yakuzitirira agatinza umugisha wawe. Haleluya. Danieli yaririnze, arinda ururimi rwe, arega kwanga ibyo kurya. Ntiyamanje guhamagara isoko ryose, ibi byo kurya tubyange, babiterekeza abadayimoni. Ibi byo kurya tubyange, bari kumuca igihanga. Hari abarokore batagira ubwenge. Ndabwa ngo hari abarokore batagira iki? Umurokore ufite ubwenge iyo abonye ibintu bihindutse arapfukama akabwira Yesu, Mwami Yesu ndabibonye, Satani yenda kutuvangira, tabara. Oya ndabyanze. Hari abantu bitabura mu rukiko ukagira ngo ngo abangaba turabagira dute. Ariko iyo habuze abantu bo gusenga niko biba. None mwebwe abanyarubyiruko murararitswe, musome ijambo ry'Imana, musenge, mubwire Imana. Imana ifate itorero ryacu mu maboko, ifate amago yanyu mu maboko, ifate imbere yanyu heza, kuko ari Imana. Imana yarangije kubivuga kera ngo nzi byiza nibwira nzabagirira, ariko ugahora mu maganya, ugahora mu gahinda, imbere hakaba umwijima, kandi Imana yarabivuze. Nitutabishakira mu ijambo ryayo ntabyo tuzabona. Danieli yari yarabibonye. Umurongo wa 12 muri cyo gice cya mbere. Umurongo wa 12. Danieli ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduha ibishimbo abari byo turya n'amazi yo kunywa. Uzabone gusuzuma mu maso hacu n'aho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona abari kuzagenza umugaragu wawe. 14. Nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. Iyo minsi 10 ishize asanga mu maso habo ari heza, kandi babyibushe kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwami. Yesu aragabura. Haleluya. Bati Yesu aragabura.
umugabo yapfiriwe umugore amusigira umwana. Amusigiye umwana abona atashobora kumurera, ashaka undi mukobwa aramusohoza. Amushoje wawundi agira ishari. Iki cyana umva icyatumye uyu mugabo asohoza undi nukugira ngo amufashe kurera umwana. None wawundi uje kumurera mu mwanya amenye ngo bamuhaye umurimo, ariko iki cyana wa mwana bamwima ibishimbo. Isaga haha umwana wanje ataburara. Wa mubyeyi yateka akicara ku meza, umugabo akamugaburira ibyo kurya birimo ibishimbo, wa mwana akamuhari amazi y'ibishimbo mu yitiki amarongorerwa. Ago niko garimo ikirisha, weho ndawubizi. Nuko umwana ararya, wa mugore agatekereza ko uyu mwana azananuka kadara agashiramo, umwana akabyibuha. Ngari kururwana basi rimwe atetse aragabura, ariko amamini nirwa uyo yashize ku sahani y'uriya mwana hajamo igishimbo kimwe. Dore kija ku sahani ya wa mwana. Umwana ararya abageze kuri cya gishimbo agifata arakinyunyusa ngo supu ye iveho. Arangije ije y'ibindi bibaga agitere kigwa mu sahani ya se. Isa byumvise ati ngo iki ngo dade ntabyo. Wa mugore amaze kuhava ahamagara wa mwana, mbwira. Ngo ariko dade ko ari ntabyo. Ngo ya mwana wanje mbwira. Umwana mbwira ntacyo ndagutwara. Sinase njyewe so none dade urabizi ngo cyatemye nkora biriye. Ngo iminsi uyu mugore yagera ngaho ntaho nzi kurya ibishimbo ninywera amazi. None yuko hari ari kumbe igishimbo kimwe ngo kiramarira iki? Nikije iyo bindi bijaga ababiryaga nibarye n'iki ngiki. Wa mugabo icyo yakoze ahenze umwana ari kurya banezerewe, ati shangwe no dusangire. Wa mugore gakubitayo ngo mbese umwana wareka kumuteganya akirira ngo ntubura mubuza amahoro. Ngo ya mwana ngwino dusangire. Ngo mwana wanje ngwino dusangire. Umwana yagiye guhereza se isahani asanga ari amazi kandi ahoraga haha ibishimbo. Nababwiye ngo Yesu agira ate, nibaguha ibishimbo ushimira Imana, nibaguha amazi avuye mu bishimbo ushimira iki? Imana ibihaye umugisha wabyibuha kurusha uwabiriye. Haleluya. Daniel byarabaye, ni wawe byagira bite? Ne mujyanga ibyo kwa Daniel iwacu ntabiriyo. Ntabana bari kubona abona inyuma. Bashize akantu kunduza, bashize akantu kuri zisimu. Umugore yakubise umwana nuko kareba amarira gakaza. Akana kari gukaraba ariruka mu nzu ashikira isiripa atangira guhonda. Akana karabirinduka ku madara kagwa hasi agasanga yarakubita, subira mu bestane vuba kandi ukarabe. Ariko umutima gw'umuntu gwagiye. Hari abantu tureba bambaye imyenda ariko imitima yabo hari ahandi yagiye. Daniel yahisemo. Icya gatatu, guhagarara nta bwoba. Ubwoba ni bubi bene data. Ubwoba bugukoresha ibyo wari utagomba gukora. Ubwoba bukuvana aho wari utagomba kuba. Nagiye mu koti inshuro yanjye ya mbere, basoma urubanza ngwinjira hariya ngahagara muri karaka boxi, uwandebye neza igikoti kiri kugira ngo ukumaza nabwira mwami Yesu ndindira aha hantu. Ariko hari ababimenyereye. Yesu mu koti nje gukora yiki uretse kukwishingira hari, ariko bangejejeyo. Ubwoba ni bubi bugukoresha icyo rutagomba gukora. Uyu mugabo wareberaga ba Daniel yaramubwiye ati mwenda kunshira mu kaga kazatuma banshi igihanga. Daniel kuko yari yaramenye Imana aravuga ati humura ntacyo uri bube, tugerageza iminsi 10 gusa, nubona bitabaye nkuko nkubwiye uzadusubize ku nyama.
imana yaramutabaye. icya kane, guca bugufi imbere y'abandi. Guca bugufi ikitunaniye abenshi. iyi Imana rero ikuzamuyeho gatoya, ubaye yusirida, ubaye cyakiwadeni, uko ubaye kose, ubaye umuyobozi, wibagirwa iyo wavuye n'ikibi. ipiki yo najeho ifite ibirahuri, muzarebe ku mapiki n'imodoka zifite ibirahuri hano, babyita side mirrors, ibirahuri bikwereka ibiri inyuma y'urukuvu. icyo kirahuri nkirebye kinyibutsa iyo navuye. Haleluya. weho haraho wavuye, haraho Yesu yagukuye. abo Yesu afite aho yakuye mushyire hejuru amaboko turebe. amina. ikizababaza Imana ni ukugukurayo ukagarukayo. Abisirayeli bavuye mu Egiputa, bageze mu butayu, Mose ari kubashorera, yibwira ngo Abisirayeli yabazanye, naho imitima yabo yasubiye mu Egiputa. urabyumva ra? ngo bifuza amadegede, bibagirwa inkoni bakubiswe. weho ntaho ugera ukareba iby'inyuma ari byo byiza kuruta iyo urukuja. no mu gihe cyo tunaniwe, Imana ikomeza kuba Imana. guca bugufi, kubaha abagukorera, abagukoresha, abafite imirimo. kirababaje gusanga shobuja guhaye umurimo, ugakora, yagenda ukicara, yaza ugakoresha imbaraga. umva, uri kubikora ukibwira ngo uri gukorera ni uri guhima, ariko mu ijuru nta bihembo ufite. ari umwana umubyeyi uherutse kutubwira, bamuhaye guhinga umurima. uyu murima bamuhaye gukoramo harimo igituro. arahinga ibyatsi arabirindura, yagiye kugera aho ngaho asanga harimo igituro, ariko akavuga ngo Mwami Imana umpa imbaraga kuri uyu murimo, Mwami Imana. asanga ruraho rusimenti, njyewe nimba mvuye nta simenti nshaka, itazankereza ndi kwigira mu ijuru. eka umva, yabaye ari gupfura ngo yumve ijwi iri kuva mu gituro, arongera arasenga, arongera arapfura gamba. ariko uriya mugore nawe azi kwihangana, njyebwo ni ukubona bivuyemo. ati sinone ko databuja yabaye umurimo, ningenda kandi nshaka ibyo kugaburira abana biragenda bite? arihangana, yatashe aya maboko atabasha gushumurura ipesa ry'isikati, abana nibo bamushumururiye. hari abantu b'abagome kandi bashaka kugukoresha gahato ku manywa na nijoro. guca bugufi, Daniyeli ntabwo yahagurukije intambara mu gihugu kitari icyabo. Daniyeli yarazi guca bugufi no kuvugisha ururimi ruciye bugufi. Daniyeli yamenyaga imirimo y'abandi akayiha agaciro, kandi Daniyeli yagumye ari umwiga mwiza imbere y'Imana. icyamba nawe ukaba nka Daniyeli. ibyavuyemo, kamere ya Daniyeli yarahindutse, ubunyangamugayo bwa Daniyeli bwarahindutse buriyongera. Daniyeli yagize ingeso, Daniyeli yaciye bugufi, Daniyeli yahagaze neza, ubwiza bw'Imana buramusanga. Daniyeli aho yageraga hose baramwakiraga. ibyabaye kuri Daniyeli nawe byakubaho.
kugira ngo turinde ubunyangamugayo bwacu twakora iki? Icya mbere, tugomba kugirana ubumwe n'Imana. Ukagirana ubumwe n'Imana, ukamara umwanya uri n'Imana muganira. Hari umukecuru numva mu mutima mushaka kubana nawe. Uyu mukecuru ari Kabare, nagiyeyo. Imana ivuganye nawe yubaka icyumba cy'amashengesho. Amaze kucyubaka asezerana n'Imana ko atazasubira mu murima kuko Imana imuhaye umurimo. Abari mu ofisi bajaga no guhinga se? Reka. None umunsi umwe kambice bugufi bamuzanira umugabo wari umaze amezi 3 atavuga. None we yakwakiriye uraja mu diro aho wicare, abazaga ijambo rimwe, wakoze kuza, urarara urasubirayo. Uti ko ndarara. Akinjira mu gisenge cye ati ndagushima mwami Yesu, nabonye n'abashitsi. None Yesu, abashitsi banje bararya ku manywa, bararya muri 5 bararya. Mukanya umwuka w'Imana uhamagaraga abantu mu tawuni Kabare ngo Rabani, Eric, Kanaka, weho fata isukari n'imigati n'amata ujane kwa mukecuru. Weho urajana 3 kilo z'inyama n'isuka n'icyo kuzirisha. Wowe urajana gahunga. Mukanya ukabona abantu bari gutubikana ngo mukekuru ngo tubabarire ngo twatinze, ngo Imana yatubwiye ngo tuzane ariko twatinze tubabarire. Bana banje ndabababariye. Ibyo kurya bagashira mu nzu, abantu bakarya. Byamara gushira murarara, ngo turarara. Murarara. Agasubirayo ngo inshuti yanje Yesu, ngo babashitsi banje no kurara bararara. None ku mugoroba kandi bararya. Ubwo avagayo Imana yamuhaye ibyo bararya. Ubu barahindura ibinyebwa. Ntaho bararya inyama, bararya ibinyebwa. Kandi ku mugoroba baranywa n'icyayi n'imigati. Basi Mana wakoze kuko uragaburira abashitsi banje. Mukanya byaje. None bazanye uyu mugabo warwaye amazi amezi 3 atavuga. Yinjiramo ati inshuti yanje Yesu, banzaniye umuntu kandi ntavuga kumara amezi 3. None mugirende. Ijwi riramubwira, genda uriya umutekere igikopu cya cyayi ya mukaru, uyisengere uyimuherezamwe. Aragenda ateka icyayi ya mukaru. Mwami Yesu, icyayi ya mukaru uyu mugabo ugiye kuyinywa, uyihereza umugisha, igira ukora muri we. Umugabo ahuseho inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, ururimi rureguka ngo agaruhambwa, nagamba. Iyindi yarayinyoye si kuko Imana yari mugiriye neza. Ikifuzo cyanje ndikuvuga ngo Mwami Imana ufate kuri aya matwi yanje atumva, aya maso yanje atareba, uyafateho Mana, kuko numara ko yafataho nzagukorera, nzaguhimbaza ntari kujijwa. Yesu ashimwe cyane. Ndi kurangiza icya kabiri. Muri urugendo tuzagira ibiduhiga, challenges. Ibi biduhiga tugomba kubyakira uko biri. Ubwo Imana ibyemeye nibyo byo gukandagiraho turi kuzamuka mu mbabazi z'Imana. Ibibazo iyo bije we kuvuga ngo stand kwirukana ibi diamond, n'umuntu utewe na diamond hari ikimana ishaka mu nzu yawe. Umva, hari abantu bamenya ko Imana iriho aruko ibibazo biri mu nzu yabo. None igituma Imana itiyerekana ko ari Imana mu nzu yawe ni iki? Umugore wanje amaze kunsanga, najaga gusoma Bibiliya akaja kwiryamira. Kandi ariko Mana pe, uyu mugore twarasezeranye kandi ndamukunda, nto twatandukana. Ntacyo wakora nawe akagira inzara n'inyota by'ijambo ryawe. Imana ibyumvise, umugore akaja kwiryamira nka buri gihe. Njewe ngasenga karangiza kaja kuryama. Ko musanzeyo amazeyo nk'idakika 30 ari kureba, njewe mu dakika nk'itatu nasinziriye.
nkicura akireba ngo ariko ngo wansengera ngo nanjye ngasinzira. Ntimaze tujya turasoma ijambo utariho, ijambo rikaduha ibitotsi rikatworosa. None weho woroswa niki? Niyagize ubute akarara atari some mu gicuku njaga guhinduka ngasanga canye itara ari ku Bibiliya, kavuga nti Mana wakoze kuko umuhaye umurimo. Haleluya. Ndi kurangiza. Buri kintu cyose kiguhiga hari impamvu yatumye Imana icyemera ngo kize mu buzima bwawe. Umwana yarwaye, mbese mwaburaye? Akenshi muri twe dushaka kureba ibintu tukavuga ariko Mana kuki wabyemeye, kuki wabyemeye? Itabyemera, ishaka kuzamura wowe, ishaka kuzamura uriya, kwizera kwe kukazamuka, kuko yavuze ngo mu izina rya Yesu umurwayi wagakira. Ubwo gusenga kwe kwazamutse. None yatarwara uko kwizera kwari kuzazamukira he? Hari ibigeragezo biza kugira ngo bituvane aho kwiryamira gusa. Danieli yahagaze neza yiringira Imana, kandi Imana idahemuka imugirira neza. Imizindaro yanje iranze kandi amajwi yanje ararwaye uko ndi gusenga. Rero tugiye kuririmba indirimbo ya 20 turi gusenga. Indirimbo ya 20. Mbonye umukiza mwiza, nawe umubone muri iki giterane. Niwe nshuti idahemuka. Intimba zanjye zose yarazikoreye, kandi ntazagusiga nk'imfubyi. Niwe utazaguhemukira. Abantu bazahemuka, abavandimwe bahemuke, ariko Yesu ntazahemuka. Duhagaze turirimba iyo ndirimbo. Indirimbo ya 20 dushaka turirimba igice kimwe gusa cya mbere. Turagushimye Mana yacu, niweho mukiza mwiza, niweho umenya ibibazo iyo tubifite, niweho utubera igisubizo. Nukuri ntuzadusiga nk'imfubyi, kandi uko wabivuze no kubikora uzabikora. Muri iki giterane turasenga mu izina rya Yesu ngo buri umwe uri hano umusange, buri umwe uri hano uvugane nawe, buri umwe uri hano umuhindure, buri umwe uri hano umuhindure igikoresho cyawe mu izina rya Yesu. Intege nke zacu zakira uzihindure imbaraga, kunanirwa kwacu guhindure gushobora, ubuswa bwacu buhindure ubwenge kuko uri Imana, kandi ikiruta byose ukomeze kuduha iyo mpano y'agakiza, tuzaraganwe nawe ibyo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.